Праца ў паўднёвым мікрараёне Брэста кіпіць з самага ранку. У многіх удзельнікаў суботніку нязвыкла бачыць у рабочай форме з рыдлёўкамі і граблямі ў руках. Зарабіць грошы для вобласці і дапамагчы ў добраўпарадкаванні сацыяльных аб'ектаў. Важнасць гэтых спраў кіраўніцтва Брэшчыны добра разумее. Планируем, вот смотрим, как по уровню прошлого года, где-то заработать около 8 миллиардов рублей. 50% этих средств направляются в республиканский бюджет, это как обычно по постановлению Совета министров, ну а 50% останется у нас. Около 4 миллиардов рублей мы планируем направить прежде всего на патриотический центр, который, вы знаете, строится на территории молодежной Брестской крепости. Около 3 миллиардов рублей. Миллиард рублей пойдет на содержание детских садов. Обычно мы направляем ежегодно. И в этом году также направим эти средства. А таму аб'ект, куды прыкладаюць сілы прадстаўнікі ўлады, яшчэ і сімвалічны. За апошнія 5 гадоў паўднёвы кардынальна памаладзеў. Будаўніцтва ў мікрараёне новага садка-школы на 470 месцаў вырашыць галоўную праблему тутэйшага насельніцтва. Ужо ў верасні навучальная установа адчыніць дзверы для сваіх выхаванцаў. В этом году будем вводить 3 объекта. Один из них – это вот школа-сад. Еще по областному бюджету устроен инфекционный корпус областной больницы. Также ставим задачу в этом году закончить. И реабилитационный центр «Тонус», который также вот мы планируем в этом году закончить. Вот эти 3 объекта, поэтому надо помочь, значит, немножко удешевить их. Поэтому работаем. Субота хоть і працоўная, настрой усё ж святочны. Ностальгія па савецкіх суботніках, гаворыць памочнік прэзідэнта Беларусі Дмітрый Гобараў, прымушае не змяняць традыцыі. Действительно, у нас это было заложено. Выйти весной, в основном это в апреле бывало, выйти и действительно поработать на благо нашей Родины. Действительно приятно, вот хорошая погода, хорошее настроение. И, по крайней мере, делаем очень хорошее дело. Все-таки вот новый объект красивый для наших деток. Аб'ём работ, які неабходна выканаць работнікам аблвыканкама падчас суботніка, зусім не сімвалічны. Зялёная тэрыторыя памерамі ў гектар. Так што лішніх рук тут няма, а ёсць магчымасць унесці частку асабістага труда ў будучыню і для будучыні рэгіёна.